Haojik2 maroibi ipausing memna tentakna thamjari. Manipurgi mafam kyada ITP singna akanba khongjang sangsinkring asisu. Hairibi singa sida maroina Khurai Lamlong bazar su ITP singna Sangai festival gi mayokta akan birang satakhibagi saktam amasingni. Loinana Sangai festival pangthokpa yaningdi haiduna su salai kanmalup SKL amadi lobasigi women's wing na Thawal Kaithil NIS tangkhai thingduna khongjang sangsinkri hairi. Loinana Manipur ge atop mafam kya dasu khongjang sangsinkhiba masum police ka muknabada tear gas shell kya kapgi saktam kya mas social media singda video ga loinana thaduknarakli. Ato pathajane oiriba pawman hariba thaudos November tang taraga mapanda thokibani hari starona numidangi pung manga makhaimu taba matamda koki militant su satnadaba CKLF UPRF khulai paiba keder singna hariba jaming thang guite asengmana moredagi hangjol belesta maki mayumna sanglaga makpu khut tharamani hari hariba khut tharamba asida maki mayumdagi sarona lupa lakh animuk aduga magi license cartridge ama mobile phone ani mayumdagi pukhren thajanori ba pawman makata na phungdorakli Chhattisgarh Madhya Pradesh border da mawi sing numai kap na bad MP gi police officer Sire Chhattisgarh Madhya Pradesh border thokiba mawi sing numai kap na khibagi thawdo ama Madhya Pradesh gi police inspector ama secret senior officer ama na phungdokri Inspector General of Police Abhishek na phungdokpagi matuna numai kap na bigi thawdo ngarang Chhattisgarh ki Rajandagaon district ki Bortalap area ka thangna leiba Madhya Pradesh ki Balgat district ki Kangura forest thokibani mangna ki mawi sing leide haba pau phangmadi state ani sidagi security personnel sing forest area dur apunba operation ma satakhi operation sa tharingai dur mawi sing nomai kapse lakpadi security personnel sing dur handuno kapna khiaina phongdok laduna IGP naiki nakal ani gi makta kapna badur Madhya Pradesh police ki akhana anti naxalite unit oriba hawk force ki inspector Ashish Sharma sokhi solaba Sharma helicopter Chhattisgarh Dongargarh leiba hospital amada pukhi dubu laikatnaba ngamdana sikhi haina phongdokladuna mahnaki haujuksi area adu makhata na operation sathari maraksida inspector Sharma na laikidabada Madhya Pradesh ki chief minister Mohan Yadav na thamoi sukna nungaitaba phungdokhibaga loinana rules ki matung ina mahaki imungi miyoy amada government ki thaba ama piragani haina phungdokhi thawdo asina union home minister Amit Shah gi lusing makhada nationalism ki mayokta government la kotliba thabakta apan bathuan mangamlo haina sumangna phungdokli Susampur scrub typhus navagi sa hingalakli Susampur district ki scrub typhus case masing ka hen hingalakli loinana phibam masi yamna aruba public health issue amani haina district levels officer Dr. James Tawthangna phungdorakli Dr. James na phungdorakpada sei asigi oina punna sample sanipangi yang khaketare test tawbada rapid test ta yumpham oiraga sample sani go humdraga humne positive oiduna sa da kunthraga mathugi sangda positive oiri report tawraktaba case kya amasu leibana nabagi sang asi hena leramgani maramdi laihona naba patient kudima scrub typhus ki test tawthi test tawnaba kit sing marang kaina leite district asigi oina sei asida kit ama phau phangdri
State government की PPP model की मखादा Krishna Labs testing service पीनब थौदांग सिनरे अदुबु patient अयामना private health facilities diagnose तौबा अमसुम लायेंगबद सेल हेना चलहली लाइना असि मखाताना संदोकप थिंगनब अमसुम सीबीगी सांग हंथनब मियामदा टेस्ट किट सिंग फंगनबगी तंगाय फदब लay हाना district surveillance officer सिना फोदुखी फामुंग सहुम लैब hospital district Chusambu District Hospital na scrub typhus test kit supply tawdabana patient kaya private clinic sing the test tawbada sale hena sading tohli laina asna maram oirga mi kaya sikrabagi haiba IDSP na sabsa na khangan ba litraba Chusampur gi khomin thang amasum zomi bethel loinana manung hanjin ba thanlon area da punna mi ahum sikri hari amarom na Nepal gi khathang wasaruk amu unkhana bada yamdrabada mi yoi tara suklei curfew thamjingkhri India का लोनबा नेपाल की बरा डिस्ट्रिक्ट सगोल सिनुमिता जेनजी नहा सिंह प्राइम मिनिस्टर फमदगी लखोखरबा केपी शर्मा ओली की पार्टी की मेंबर सिंह मरक को थोनबदा यामद्रबदा मियोय तरा सोक्तुना नाउन उखनबा थोखरे अमसु फिबम लक्षिननबा अथॉरिटीज सिंह कारफी थमखरे बरा डिस्ट्रिक्ट की सिमरा सोक्तु उखनबा हेंगली ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट CPN UML खुथोनबा मतुंग नोंगमा लेरगा नाहोगन उखनबा थोलखी युमसगैसा नुमिकी खुथोनबगी थाउदोकसिंगी मतंगदा मखोई वकत ममिंग पनबा मियोयसिंग फादि हैना पुलिस की मोराल सीखरेनसु कटमंदु पोस्ट ना हाइरि अयुक पुंग 13 दगी प्रोटेस्टर सिंग सिमरा सोक तिनखी बराद मियांगी पुंसी अमसुम लंथु मांगबगी थाउदोक थोक्तनबा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नुथल पुंग अमदगी निपान लोकल टाइम्स पावर कारफी थमखी अदमवैनम prohibitory order ningthina satna pangamkidi lambi singda demonstrator sing masing hengalakhi amasum police khuthona ba horakhi protester singna curfew thugai bedigi amasum makhatana sangsilakpadigi authority singna tear gas kapkhen news portal kharana khabar kharab na haki protester singna security force nong singna thongki police personnel taruk soki zenzio protester marisu soki haina phongdoki haidi तोवान थौदो अमदा सिमरा बाजार जेनजी डेमोन्स्ट्रेटर्स पुलिस बीट अमा मई चाकी हाइना न्यूज पोर्टल्स मखाताना हाइकी प्रोटेस्टर्स UML की ऑफिस की पोचै सिंगसु लौथोलगा मई थाकी मखोइना पुलिस पु ममांगी खुथोनबगी थौगोक सिंग UML की कैडर सिंग फाब निंगनबगी मराल सीखि हाइना न्यूज पोर्टल मखाताना सुफोदोखि हाइदि CPN UML जनरल सेक्रेटरी शंकर पोखारेल अमसु पार्टी की यूथ लीडर महेशना शिमरा इंटी गवर्नमेंट रैली वांगांग खटमंदु थादोखिबदगी हाइरिबा पाउ जेनजे की मेंबर्स संदोरकपदगी युमसकस नुमिता डिस्ट्रिक्ट अदुदा खुथोनबगी थौदोकसिंग थोखिबनानिसु पाउसदा मखाताना रिपोर्ट तौरि टेंतंग नसुम मैम थमजगे हौजिकुइना मैम पाउ मतांग लुसिनजरगे मखाताबा अनौबा अपडेट मैम पुनः ngamiनासेना चैनल सिगी माइकैदगी मैम खम मखाताना थमजरी मखाताबा अनौबा अपडेट मैम पुनः ngamiनासी